Kawai ka kali ambulans ka batmu belaibu nopang sha hospital kelas akut hapdeng surok halai umkra. Katkum ka kubor. Laitu bakane ka ambulans kelas akut mentakasngi ka arterek yayong ajar pusau hakapor laiduna AA hakapor badang way school. Katkum ka kerwo kubor balapa atau ba John F. Karshiying. Ubade uko chairman ka Meghalaya State Planning Board ulapan pau balodengkam kerki iki borsnong baki nyashong kerki berkibor serkar lembar kabor district council ban perkasani bah halor ka jingteng kali hapor sor shillong. Ulapan pauru baka jing bomdon ki ain tau ying tau shnong. Kibat rekam, bat kibadon benyat, kibat tikana, ki ain menpli dukan pli school, ki ain benbu jaka pli ATM, kajing pli kidukan kram jaka yang kali, bat kiwei kiba benyak, bat kajing bomdon ki ain kiba perking, kiwan ra ekat heng kali kiba jur hapuk sor shilong. Yanongin pediang bangin hap nguy ya ukuli ubak thang, banyak biang kasor kiba keluj, ong ubak jan. Ulakan tui ki darbar shnong borhima, nebor ki HADC, ne ki bor senjuk rambak shnong kasor shilong. Haringkat ki bor muda, bor serkar, ki MLA ber MDC sor, ki lade banyak keduk kerki, banyak thir yatai, halor kena kapang, nakamta ke jingpen baik ke babanya, ya karukom tau ying tau shnong, nika village and city planning, banyak pen kelak hasi ya ki an tau ying tau shnong, kena banyak tip ya syai, halor kena kapang.